Saya salah seorang penduduk Taman Seri Muda. Jadi pada hari ini, kalau hujan 1 jam dia semua sudah risau. Sebab banjir sudah, air sudah naik. Kalau 2 jam sudah turun banjir. Dan ada rumah yang tiap-tiap minggu banjir. Bukan setahun sekali, tiap-tiap minggu. Dan kalau hujan lebat saja, yang di luar risau. Semua telefon, sudah banjir kah? Sudah naik air kah? Jadi kita tengok pam-pam yang ada itu tak boleh berjalan. Dan tidak ada apa perubahan. Jadi kita harap pihak berkuasa tempatan dan juga negeri mengambil serius sekarang ini. Memang serius, tetapi apakah tindakan? Cakap demi cakap tapi tidak ada perubahan. Please consider, please take foolproof method to improve the Seri Muda condition, flood condition. We don't want just talk only, after that nothing happen. Or take the action also, all mild things, Maybe the drainage you will repair all the things. But you want foolproof action, no flood at Seri Muda. 以前我们说出15涨潮，现在那个河也是这样高，我也不知道政府为我们这个25区这边做些什么。我们害到现在连下雨我们都怕震水，真的每一场下雨都震，没有3车就是4车，或者是半个角那边。到底他们做了什么？那个龙沟也是满到完。MBSA, Kerajaan Pusat dan JPS bertugas rumus untuk menyelesaikan masalah banjir. Akan tetapi kemungkinan mereka tidak pandang mana kuncinya. Apa yang saya nampak, kuncinya adalah pada banjir ini akan berlaku bila air pasang dan hujan lebat, sama ada di kawasan Seri Muda ataupun di hulu. Sekarang pemantauan di persekitarannya telah membawa air masuk ke Taman Seri Muda, kerana Seri Muda adalah kawasan yang lebih rendah, lebih kurang 1 meter daripada paras sepatutnya lah. Jadi kenapa kita izinkan air masuk ke kawasan sini? Ini 600 ekar memang boleh tampung dengan sistem lama pun. Jadi saya harap kerajaan negeri ataupun mereka yang berkuasa lah dapat menaik taraf gambar terakhir. Ini adalah cadangan saya.